Dominus vobiscum. Inclinate vos ad benedictionem. Deus Pater Luminum, qui discipulorum ente Spiritus Paracleti infusione dignatus est illustrare, sua vos faciat benedictione gaudere, et perpetuo donis eiustem Spiritus abundare. Ignes ille, qui super discipulos mirandos apparuit, corda vestra abondi malo potente repurget, et sui luminis infusione perlustret. Quique dignatus est in unius fidei confessione, diversitatem adunare linguarum, in eadem fide perseverare vos faciat, et per illam aspeat speciem pervenire concedat. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Ite missam est, Alleluia, Alleluia.